jedna princeza po imenu Aurora. Ona je živjela u svom kraljevstvu sa majkom i ocem i 3 dobre vile. Međutim, u tom kraljevstvu je postojala kletva koja je bacila zla veštica na njenom rođenju. Da će na 16. rođendanu ubusti prst na trn. I to se i desilo. Došao je taj 16. rođendan. Vile se sakrile u šumi, ali kletva je i dalje postojala. Nekako je magija začarala i ona se vratila ka svom kraljevstvu. Popila se na vrh zadnje kule i ubola prstu jedan trn i pala u duboki san koji niko nije mogao nju izvući. Vile nisu znale šta raditi, pa su i ostale ukućane spavali kralj i kraljicu. Oko zamka raslo je drveće i krošnje i bodne. I jedan zmaj strašan koji je čuvao njeno kraljevstvo, koja je postavila zla veštica, kako niko ne bi nju mogao izvaditi iz dubokog sna. Jednog dana princ Filip je htio naći Auroru, spasiti. On je kopao po tom trnju i uspio je doći do kule, ali ispred kule se bio naš zmaj strašan. Vile su mu bacili svom čarolijom jedan mač koji je on zabio u grlo zmaja i ubio ga. Popio se do vrha zadnje kule i našao Auroru. Onda je pogledao, sjeo do nje, poljubio je i ona se odjednom probudila, a čarolija je i kletva nestala. Svi su se probudili, Aurora i ostali, i onda su se oni vjenčali i živjeli srećno do kraja života. Eto.